Selo Bunar i Marinko sa nama. Dobar dan Marinko, ti želim. Dobar dan. Evo vidim nema puno kuća ovdje, 5-6 svega što sam mogao da vidim onako iz zraka dok smo snimali. A evo nam neko ide od zgora, vidiš. Pa nema ovdje, i ja ovdje ne živim u Jajcu. Evo, vikend izajdem sa ženom i ovom curcom. A inače samo jedna je kuća naseljena, evo ta tu. I ima vamo još jedna, to su 2 kuće i to je to, sve se raselilo. Koliko je bilo prija kuća? Pa bilo je prije kuća, evo ovdje naš Pejazića jedno 22, bilo je gore Ilinovića jedno, Inja jedno 30 kuća, tako da bilo je dosta, oko 50 kuća. Sad je se svelo na jedno, gore 3, ovdje 2, 5. Ima još jedna vam dole, žena sa svojom ćerkom živi, još malo niže dole, to je 6 kuća. Inače sve prazno, a? Prazno je, sve je prazno. Kaži mi, kako je bilo djetinjstvo provesti evo na planini, s tim da si ti odrastao ovdje? Ja sada se ne bi mijenjao za ovo od moje djece i djetinjstva. Ja volim ono svoje djetinjstvo koje sam odrastao u nekoj bez igrački, bez ičega, bez što sam sam sebi stvarao igračku, igrao se. A danas djeca sve imaju i nikad nisu zadovoljna. Mi smo prije bili zadovoljni. Možda ova moderna tehnologija i zalupala je malo. Pa jesti sigurno pokvarila dosta. Danas su većina provode po 8 sati za tim kompjuterom, mobitelom. Tako da, ova u mene mala kad je pošla, izla sam gore, ugledala kravu, viče jedno medvjeda, pripala se. To je kod nas bilo, ali eto, mi sad je učimo, evo vam gore, dovodimo, izlazimo. Vidim da se beru šipci. Gdje su najkvalitetniji, šta se gleda u stvari kod šipka? Vjerovatno krupnoća ili šta? Pa šipak, ja baš u to ne znam, u mene to supruga bere, ja ne mogu to, ja sam nesposoban. Imao sam jednu nesreću, mina mi je prije jedno 10 godina ozlijedila oči, tako da ja to ne mogu brati, ali u mene supruga to bere. Kod šipka se gleda, jel zrio i što krupniji brže nabereš i to je to. Kaži mi, može li se prodati šipak? Pa ne prodajemo mi to. U mene žena ne prodaje, u mene žena to nabere za sebe i pravi pekmeza, ona i sestre i tako da... Vidim da je već uzrio, ovdje vjerovatno na planini ranije i dođe. Pa dobro uzrio, ova je godina malo izdala, izgleda da je ga bilo je kišovito, manje ga ima, ali dobro uzrio. Dobro i ima ga, pa ima ga još tamo, ali ona ne smije po šumi, ona se boji. Ima li ovdje mina ili na primjer divljih životinja ipak? Nema mina nema, ovdje ugar je dole mine i tamo, a divljih životinja ima medvida, ima, evo ovdje je te voćke bilo nešto, u nas slabo ovdje voćke ima, ali eto neki karamutova i toga, polom je ovo, dođe i bere i sad je i on jednik. Reci mi, vidim da je lijep ovaj krajolik, dolaziš li zimi ovdje? Zimi slabo, zimi skoro nikako, ovdje je jako teška zima, velika, ovdje se ne može baš tako lako doći. Može se doći vamo do ovih, dok se čisti vamo gdje je sad novi asfalt prošao, tu se mora doći, a vamo ne čisti niko, to je veliko, onda velik snijeg, tako da slabije. A ljeti dolazimo, svaki vikend smo, djeca ne idu u školu, raspust kad je, tu smo većinom provodimo. Kaži mi, selo se zove Bunar. Zašto Bunar? Selo se zove Bunar i selo Bunar okuplja 4 prezimena ovdje. Imaju gore Ilinović, Pejazić, imaju gore Bliznaci, čak vamo ovdje dole Čakarć, Slipčević ti, je li ono okuplja. Pa ja ne znam taj naziv Bunar, kako je dobilo. Nisam nikada to ni istraživao, ni pitao. Tako i ostalo Bunar. Kaži mi, je li ti žao, evo na primjer, što više ne živiš ovdje? Ipak si ti koliko godina ovdje živio? Pa živio sam ovdje 17 godina, pa je li mi žao, nije mi je žao, ne znam šta bi ti rekao, kao kraj, žao mi je, fin je kraj, žao mi je, a kao kod nas je ovdje, ko je god živio ovdje, živjela je samo obitelj sa djecom, svi su radili po Sloveniji. I eto, meni ne bi bilo žao da ne živim ovdje, ako bi morao raditi u Sloveniji negdje, a ovdje da obitelj bude,
bilo mi teško, a kad bi imao negdje posao ovdje da radim, da ostanem, da je obitelj uzame, volio bi ovdje biti, ovdje. Reci mi čega se rado sjetiš, evo, vjerovatno ti si već napustio selo kad si imao 17 godina. Šta ti je onako ostalo u sjećanju na selo Bunar? Ostalo mi je u sjećanju kad napravimo loptu od lišća, pa kad ganjamo je ovdje i opanci, oni, jel. I u sjećanju mi je ostalo najviše onaj... S tim da si rekao da se ne mijenjao za njihovo djetinjstvo, zato te pitam. Ne bi se mijenjao, danas oni biraju tu loptu kakvu žele, jel, i čak i boju i čak izgled, jel. A mi nismo imali to, mi smo imali neke lopte bez veze, neke, nije ni bez veze one kakve su bile prije, ali najviše smo igrali, ako nam se probuši, najviše smo igrali na trpaš uvreću nekih lišća i gona i udre. Pa i sjećam se onoga, jel, nije bilo igrački, ako moraš u lov kakav poklopac od kante, priši, zašćap i potraj, to je bila glavna igračka. Onda sjećam se, bio je život kad se čuvalo, jel, svaka je kuća imala po kravu, dvije, svaki je išao čuvo, jel, pa se to sabire nas po 10-ak, jel, čuvamo, zabavljamo se. Imalo je smisla jednostavno. A jako je bilo zanimljivo, nisi znao drugo. Evo što je interesantno, ja onako gledam, sad je bolja mogućnost, više se para ima. Na osnovu prija. Prija nije bilo para nikako u opticaju. Kaže sad je kriza, jest. Međutim sad mi svi imamo i mobitele i auto i kuću. Prija nije niko imao ni auto, ni kuću, ni nove farmerke. Prija je se oskudijevalo čak i za obuću i odjeću, dok sad nije. Ali je prija bilo veselije nego sad. Šta je sad ključ toga? Šta bi ti tu sad kad pogledaš prija i sad? Danas ne znaju se nisu zadovoljni ni s čim, ne znam šta da mu doneseš, nije zadovoljan. Prije su ljudi živjeli svi isto i svi imali isto. Znaš, nije bilo ni ljubomore, dobro se slagali. Većinom su imali iste, kako bi ti rekao, ili danas dijete moje ili nečije ima 5 farmerke, ja sam možda jedne imao tada. To sam za u školu, čim dođe moraš i prisvući ili nešto. I takvi smo svi isti bili, nije samo ja, već svi smo bili isti i tako je bilo, ja mislim, skromnije nekako. A danas ako neko malo više ima, nema, ljubomora je, mržnja, otkud mu, šta je, ali dobro, to se on snalazi. A prije je bilo zadovoljnije zato što smo bili svi, ja mislim, svi isti. Ili to možda treba jednostavno čovjek sam sebe da navikne da bude sretan samo što je ustao, pa onda tek sve ostalo. Pa jest, uvijek treba kazati kaj, Bože dragi, hvala ti za ovaj dan ili za ovu noć što sam se probudio, to jest točno, zna. Ali danas mi se čini slabo iko cijeni to. Tu sreću i tu u stvari, sreću da si ustao živ. Da si ustao, jest. Znaš kako je danas? Danas je dok je malo zdravo, ono je, ali ga malo nešto pričepi, Bože, kaže, onda saziva. Bog se treba sazivati uvijek, jel? Jest, i kad je dobro i kad je loše. Kad je dobro i kad je loše, jest. Ali eto, sve dobro je. Dobro je. Evo usput, privodimo što kaže evo našu priču iz sela Bunara, iznad Vlašić planine. Marinko, imaš li kakav pozdrav? Evo imaš priliku da napraviš pozdrav iz, evo, napuštenog sela Bunar. Pa imam ja bi želio da pozdravim našu dijasporu dragu gore koja, jel, ja znam da se oni ne mogu vratiti ovdje zbog rade posla, ali želio bi da dođu bar vikend ovdje ili godišnji svoj provesti da, evo sad imamo i taj asfalt smo uradili i ovim putem i pozdravljam i ovaj asfalt ne bi mi uradili bez njega. Pomogli su nam svi, jel, koji su iz ovog sela i koji nisu. A eto, pozdravljam i želio bar da dođu vikendom, bar godišnji ljeti kad je ovako lijepo vrijeme, vidi kako je fino. Ima u mene vikendca tamo ko želi, besplatno je prenoći, živiti. A evo i kuća, ko god želi doći na odmor, može ovdje doći. Ključ je uvijek na raspolaganju. Na raspolaganju, jest, to se tiče. Ali eto, zamolio bi ove naše drage Pougarce, evo pogotovo ovdje moje komšije, ima i dosta gore po Njemačkoj, Austriji, svuku se raselili, morali su. A eto, nek malo posjeti svoj kraj. Nek ne zaborave rodnu grudu. Tako, nek ne zaborave rodnu grudu svoju. Ništa, hvala ti lijepa Marinko što si bio naš sugovornik i evo šaljem vam veliki pozdrav
iz sela Bunara kod Pougarja. Pozdrav za sviju. Živjeli.